kuri uyu wa mbere tariki 7 Ukwakira 2019 nibwo Perezida Paul Kagame yafunguye ku mugaragaro uruganda rwa Marathon rwa mbere muri Afurika rukora telefoni zigezweho za smartphones, rwitezweho kuzamura uburyo abanyarwanda babyaza umusaruro ikoranabuhanga rya telefoni ngendanwa. Kugeza ubu uru ruganda rufite icyicaro mu cyanya cy'inganda cya Kigali mu karere ka Gasabo. Rukaba rukora ubwoko bubiri bwa Marathons aribwo Mara Z ndetse na Mara X, zombi zijyamo simukadi ebyiri. Mara Z igura ibihumbi 175 n'amafaranga 750 y'amanyarwanda, naho Mara X yikagura ibihumbi 120 n'amafaranga 250 y'amanyarwanda. Perezida Kagame yashimye iri shoramari ritumye mu Rwanda hatangira gukorerwa smartphones zo ku rwego rushimishije kandi kubigeraho atari ibintu byoroshye. Yashimiye kandi buri wese wabigizemo uruhare. Yavuze ko iri shoramari rya Mara Group mu Rwanda rije rihasanga irindi, ibi bigaragaza icyizere ko iki kigo gifitiye u Rwanda n'akarere muri rusange akamaro kanini. Yavuze ko smartphones zimaze kuba ikintu gisanzwe mu buzima bw'umuntu kandi bizakomeza kwiyongera kuko serivisi nyinshi zikomeje gutangirwa mu ikoranabuhanga. Yatanze urugero ku Irembo, urubuga rufasha abaturage kubona serivisi nyinshi za leta. The Mara phone joins the growing list of high-quality products that are made in our country. Producing smartphones is not a simple matter. Around 1,000 individual components are involved as we've been taken through the whole process. The Marathon's plant is therefore a complex manufacturing operation requiring significant technical skills and expertise. It is another milestone on our journey to high-tech made in Rwanda industry. I want to congratulate everyone involved in this pioneering project. Yavuze ko yashimishijwe cyane no kuba Mara yaremeye gukorana n'inzego z'uburezi kugira ngo abakozi babashe kugira ubumenyi butuma bagera ku ntego zabo. Umuyobozi mukuru wa Marathon Ashik Takar we yavuze ko uru ari rwo ruganda rwa mbere muri Afurika rukora smartphones n'utwuma dusaga 1000 tuyigize, byose bikabera mu Rwanda. Kuri uru ruganda yavuze ko abaturage ngo bari bakeneye telefoni nziza kandi zihendutse zibafasha guteza imbere imibereho yabo, ariko ugasanga muri Afurika bagura ibintu ku masoko bo ntacyo bashyiraho. Mara Z ikoresha internet nke kandi yihuta ugereranyije na telefoni zisanzwe, ku buryo niba ari ibintu ushaka gushyira kuri internet byihuta kuri megabyte 150 ku isegonda, naho kubikuraho bikaba bishobora gutwara megabyte 300 ku isegonda, bitewe n'uko iyi telefoni ikoresha umuyoboro wa internet wa 4.5G, ikaba inakoranye Android One. Iyi telefoni ifite kamera y'imbere n'iy'inyuma, buri imwe ifite megapixel 13, bateri ifite ubushobozi bwa megahertz 375, ubushobozi bwo kumenya igikumwe cya nyirayo ndetse n'ikirahure gikomeye kandi kibona neza cyo mu bwoko bwa Gorilla Glass gikorwa n'uruganda rwa Corning rwo muri Amerika. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri Marathon Hatarsha yavuze ko ku bufatanye na Google ngo ufite ububiko butagira umupaka bwabo bw'amafoto cyangwa amashusho kandi agaragara ku rwego rwo hejuru ku buryo udakenera kongera ububiko bwayo. Uretse ububiko bwisanzuye ihabwa na Google, Mara Z inakoranye ubwa gigabyte 32 ndetse na RAM ya gigabyte 3. Mara X yo ngo ifite bateri irambana umuriro ingana na megahertz 3500, kamera y'imbere ifite megapixel 5 n'iy'inyuma ya megapixel 13, ububiko bwa gigabyte 16 ndetse na RAM ya gigabyte 1.
iyo ngo iyo ushaka gushyira ibintu kuri interineti bishobora kwihuta kuri megabayiti 50 ku isegonda, naho kubikuraho byo bikihuta kuri megabayiti 150 ku isegonda. Ifite nayo ikirahure cya Corning Gorilla Glass ndetse n'ubushobozi bwo gukoresha igikumwe no kuyifunga cyangwa kuyifungura. Iyo ikoresha Android Go ituma yorohera abayikoresha mu bijyanye n'ibyo itwara. Ubusanzwe ngo iyo umuntu akanze mu mashusho kuri internet ahita atangira gukinika, ariko kuri Mara X banaguha amahitamo bakakubaza niba ushaka kuyareba mu bwiza bwo hejuru, uburinganiye cyangwa se ubuciriritse. No kuvuga ngo nk'amashusho wagakoreshejeho gigabyte imwe ukaba ushobora kuyakoreshaho megabyte 150 cyangwa megabyte 200 kuri Mara X. Imirimo yo kubaka uru ruganda imaze gutwara miliyoni zisaga 50 z'idolari. Uyu munsi rukoresha abakozi bagera kuri 200 b'Abanyarwanda mu mashami atandukanye, bakuriwe n'abanyamahanga bazobereye mu bijyanye no gukora telefone, ariko byitezwe ko mu gihe kiri imbere Abanyarwanda nabo bazaba barangaje imbere imirimo yose. Mara Phone ifite ubushobozi bwo gukora telefone 1000 ku munsi. Imaze kugira amaduka 3 acururizwamo telefoni zayo aherereye KBC, ahitwa UTC ndetse n'irimo gufungurwa mu isoko rya Nyarugenge. Biteganywa kandi ko mu mezi 2 ari imbere amaduka azaba amaze kuba 8 ari naho hashobora gukorerwa telefoni zagize ikibazo. Kugeza ubu hamaze kandi kuboneka amasoko atandukanye ya Mara Phone mu bihugu birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, Angola ndetse n'ahandi. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.